Nondaba ngixolisa sizokuthini izingane zakwethu lapha sizama ukulungisa indaba zemishini kodwa sethuka ukuhlela kuqala ngoba bekune workshop yabaculi ebikhona bakumcile ngofike lethu ngibonana bekune workshop yabaculi ebikhona kodwa kule workshop kusho into encane mhlambe engicabanga ukuthi ithuluzi elikhulu elilekwa abaculi kakhulukazi noma kuliphi iciko likhona emhlabeni leyo wisdom encanyana iyona mhlambe ebiyivimba izinto zethu zingahambi. Ngiye ngithi-ke mina umuntu oyiciko uNkulunkulu ngesikhathi emdala wamkhulu ngoba sihlukene ngokwegama noma abaculi bahlukene ngokwegama. Abaculi abakhulu banokuyibona nabo umuntu ezizwe ngathi uNkulunkulu mehlangana nabantu beguqa phansi ngamadolo bengaze bemvumele uthando phezu kwabo. Umculo enga-understand ukuthi kungani abantu bengijabulela kangaka ngenxa yokuthi umbethwe amandla uNkulunkulu umbethwe amandla alesidalwa esingathi sinamandla ngendlela esimanga. So into emoshwa abaculi abaculi ukungazi-understand ukuthi njengoba ulapha emhlabeni yiphi inhloso lakho. Inhloso ngani yini njengoba ulapha emhlabeni ikuphi uzokwenza. So ufika ukuthi umuntu ufisa ukufana noKhuzani kanti uKhuzani ngesikhathi edala eMandaba uyidalelwe ukuthi wena awuzukulapha kuphela umphakathi waseMandaba uzolapha umphakathi waseKapa udlule enkandla uzungenele eKZN noqeda eKZN uyivale yonke eSouth Africa uma amandla engazukwelele ngisho naphesheya kwelwandle. So ngakuleyo kudalwa kukaKhuzani angeke ukwazi ukuthi mina ngikwazi mase ngifuna ukuthi senze umculo kaMaskandi complete. Mina ngaku-advise ukuthi umculo ungawusheki nezinye izinto ngoba umculo unesikhwele ngendlela esimanje. Ubuciko bunesikhwele ngale ndlela yokuthi umuntu uba nenye into iyahlehla le ngilosi ikuyekele wena mayihlehla le ngilosi ufika ukuthi ngoba le ngilosi ayifuni ukukhothanyela ayifuni ukuthi wena ukhothame ifuna wena ukhothanyela. Le ngilosi ayifuni ukuthi ngolunye usuku uvuke ekuseni uphuthume u7 le ngilosi ayifuni leyo nto leyikhwele. So ufika ukuthi umuntu unethalente ngendlela eyisimanga kodwa ngenxa yokuthi ingilosi leyo udungo lwaNkulunkulu isiqhelile useseledwa nethalente usele umuntu ekhala ukuthi uyavalelwa kanti cha le ngilosi inomhobholo ngendlela eyisimanga ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngithi uNkulunkulu kube khona indoda ethile mina ngilokhu ngiyikhothamela ngingekho lengane nginethalente lakhe. So abanye bethu usifica noma singosokondlo singabona abantu abakhulu ngoba sahlonipha le ngilosi esayiphiwa. Usibona siphila sikwazi ukuyiphilisa ngocingo ngoba the more uyihlonipha le ngilosi ingalesikhathi le ngilosi iphilisa futhi nawe ungazi ukuthi uphila kanjani. Image nawe le ngilosi ihambe nawe la ukhona ukuze kube sekugcineni. Enginesiqiniseko sokuthi umfo kamkhwana lapho uNjogo wakithi angimkhumbule esebenza uNjogo kodwa namanje musakhuluma ngoNjogo nangu khona akasoze uNjogo wamfica efuna ukuzimatanisa noKhuzani ngoba u-understanda indima akakuyona. So masingabaculi si-understand indima nendawo akumele siyidlale nokuthi thina la sasekhona sasingobani sasilethelwe lapha emhlabeni. Inkulumo yami ibilapho senze nje ukuvala le ndaba ukuthi hayi ngiyavalelwa cha awuye umculo lezi izinto ukuthembele kule ngilosi uhambe nje kuyona wena khona indima okumele uyidlale sabona. Khuzani ngoba amadlozi ayahlangana ngaphambi kokuthi sihlanganise nabantu akungaphathi kakuthi namhlanje mhlawumbe usuku lesibili yimi phambi kwaba bomcineka noma kwabomcineka ngiphethe lo hlelo ingoba ngi-understand ukuthi ingilozi ivumile namhlanje ukuthi angikhulume phambi kwabo. Ingilozi ivumile ukuthi namhlanje angikhulume phambi kwenu ade bengangazi namhlanje ithuba lokuthi kanti ukwazi ukukhuluma azafika akagcini ngokudelela akagcini ngokwesi ifo omunye umuntu ungazi ngaleyo phela leyo. Kodwa ingilozi thina sithi sihlangane ingilosi ihlangane kudala phezulu nathi yathi wena kusasa uzohlangana nosibanibani ekuhlanganeni kwenu thina sizingilozi noma singamadlozi akini noma singamathonga akini sesihleli ukuthi nisebenzisane nina ngokuhlakanipha kwenu mase niyaxabana noma ngey'manzi emhlabeni ingoba ni-understand ukuthi lento eliyiphathisiwe ibihlanganiswe ubanje abantu naselihlukanisa lapha emhlabeni. So ukubhasobheke nokuthi uhlezi ungena phakathi kwabantu baxabanisa ngayilanda kuze koshonelana. Mase kuzoba khona into ekuthiwa udumo. So-right lapho umhlolozi usehlala phansi so-right. Mase kuzoba khona into ekuthiwa udumo noma ungayishaya ingoma uzurande phansi ngekhanda udumo nabantu bayo kuyenzeka uyishaye ingoma ihambe ikushiye wena usalele emuva mase uyibuza ukuthi kungobani ngisalele emuva bese uthi uNkulunkulu ngoba vele angifisa wena usalele emuva ingoma yakho phambili ukwenzela ukuthi namhla ucabanga ukuthi wena ungcono kunale bekhipha ngomlomo awukho ngcono. Kunabaculi abanekho beyibona beshaya ingoma zabo zidume zibe phezulu
mase ufuna ukungamela abantu abathanda uNkulunkulu abahlonishwa uNkulunkulu. The moment uzama ukukhwela phezu kwalabo bantu uNkulunkulu wenza isiqiniseko sokuthi akavumi ukubuswa ngengane yakhe okuyiyana ibuse ngokudlulele. So sibuswa ngokuhlukene kodwa futhi namathalente yethu awafani futhi ngifuna si-understand ukuthi asisoze safana amazwi abantu njengoba ngilapha phambi kwenu ngisestage ngimkhulu ukundlula endlini wanamhlanje kodwa basiphuma mhlawumbe khona engaphansi kwabo ngicela nje nihlole iposition yami ngiyona njengamanje njengamanje ngizobiza umhlolozi asivulele asichazele ukuthi iyini iDwalisa Spring Picnic. Mhlolozi, over to you. Ukuthi ngobani Ngizosamini ngisuka kwaMtheni ngikhethwe ngempande ukuba nempande nje ukubeka lapha kwenu as uMTN kubalulekile kuthina ukuthi sizibandakanye namaciko. uMTN inkampani eqale eSouth Africa yaphumelela yaphumelela ngaphandle kweSouth Africa kodwa thina sisebenza la kubalulekile ukuthi sisikhumbule ukuthi singobani siphumaphi sihleli kusiphi isizwe. Uma ukwazi ukunathala ukwazi ukuthi ungathi uyinkampani kodwa awusupport umaskandi ngoba umculo wakithi oculwa abantu bakithi basuke endaweni lezi siphuma kusona bathini. uNkulunkulu esibusisa ngokuthi asibeke sisebenze endaweni lapho sikwazi ukuthi senze khona umehluko khona. Kubalulekile kuthina ukuthi siwenze umehluko. Siqhamuka ama-companies asponsorisha izinto ekungezona ezakithi abazibeka phambili bona uma sekufika thina uNkulunkulu esibeke endaweni ukuthi singakwazi ukuthi nathi senze i-decision yokuthi uMTN uyaphi kakhulukazi uMTN waseKZN.